Bazuru. Bazuru. Mimi sitata mumfuire. Ndifo tungoro nkoro. Tungoro nkoro inombi. Utungoro nkoro batufanya stage. Ni stage. Bazuru. Twali kwa tenshita? Morale ni. Imu Bazuru. Imu nchishani tamle mfo. Ndo kumpa mpancha sana. Uko kuboko kufumyoko. Ndo ndikatawira sana. Bazuru. Ishifira kumigata. Pano kuko ndikatawira ino mbindi. Nimbo nishtanshi begata wala. Muna imia firere bana Zuru. Bare nifi. Imu Bazuru. Muna bagala mukula ndembe ndefoto nkolo nkolo. Nkolo turamoneka sana. Bazuru. Mwina beve kwa timbita mwita mwisho fondela nda. Panishi mwambile kubeve kwa timu baiche. Imo zero tu nkolo. Komo kutufanya shtanshi? Turamoneka sana nkolo. Bazuru. Nishi mwana biye vile msango. Iyo wale nchupatile wako etefu. Apata wako etefu hapo. Mwana ali na 3 months. Ero wingambo kubiye vile kwa timuntu wefu kwa unde amukufa wetu nkolo. Imwe ndefa katopo. Takweti pa matopo hapa. Imwe natika topo akakufa ndefa top sweet. Chidishani? Nazuru. Nompindi. Nishimwa kutamwishibire pati kuri family planning. Ifumambo kunje Bazuru. So wanazuru okay. Imo mrefahamu. Benka hapa umwana huyu alina 3 months mwambo kunkasaura. Namba umwana ngalina 3 months tamufire kumpera tunkoro. Family planning ni na hospital barachita advice family uri mwana alina 9 years. Aba barere pasita abana. Uri mwana alina 9 years, uri 7. Uri umbi alina na 3 years. Uyu nango alina 3 months. Mrefa ageni tunkoro apa. Namba Bazuru no muimiana ngone bonji. Ni hoshta matebera. Namba imwe mumu ya kureba. Okay, ni hoshta matebera na taxi ni ofaya ya kutolera konko. Nafu fimbara mlefimba nashani. Okay, ocho lembikira mpore. Ndiye amukurara panchi. Nishi mwana de panchi. Ule mpangi. Imo Bazuru. Iyo, taba mfunda poko hospital pari family planning. Namba bamfunde bemye. Aini. Nangobe mfubukani. Okay, ewo chile fa. Bazuru. Nishile seke shani ndifo tunkoro chishani. Uchokuri yokupatisha. Okay, nebo chile fa. Ndikongerefe balambira ba doctor baratontokanya sana. Baishi bati ubumi bwandina kunji katawula hapa. Chishani namba chimwambe kubevela kwa timu baiche kanshimo. Doctor aratontokanya ndarama nebo na. Wewe. Nuufanyisha kusukuru abana. Wena mwebu kutontonganya pari family planning. Ndiye amukudala panchi. Imo Bazuru. Mwana mkulala panchi chinga. Nishi pantu. Imo sani kuna chicha family planning. Mtoto nkoro nchile tuwa. Imo ndiko na pano mwana busho mwana nani. Haku kaka. We abukasha ni mwana imo mule mubusha. Imo isani kuna na imo. Yewe. Family. Msene ina popene. Ndamu kuna kusiti. Acha mna nju chef Bazuru nje shikaneshi. Kuchusha penka hapo hapa 3 months stay. Amba 3 months nono. Wamfone mane bazati tuletarikisha nyapa li fifi ya upobe fone. Mwana ngati mofu pantu ni nenda na 5 Okay, first kule ko 1 year. We nakula. 3 months nakula. 3 months yonse mushwe. Ebe nuko ndera panse ni ndeyangu nangu ndera muchitele chanko komo. Bazuru tamule umfa kwa imo. Mwana nishibazi kwa rafu mkulala muchitele chanko ko. Shupana. Mbona po chimuntu chimbushe pati. Shana. Mwabwera kwa? Todo tonko kwa. Na papata. Imeni bazuna papata. Mwamenishi. Azuru. Musu misho mwana nutu mbanzira. Tiri mfwa hapa bebe. Imo tamachafa kuya. Oponda mire kumipapati. Tamukene. Ndefura kweshati. We. Mwachikana imokukana na isho kupapatira muno munamukana. Ndefu myako ilika indebika kwa. Ero chibeshani. Kainda. Mwachikana mweninje sho kupapata. Mwakana. Musu misho mwana ine ndepitana. No turemba basana no tudoro. Katumi chito ubi. Tere fumachafa.
Mwachisala pokuye mkusumo tudoyo kuchile kukumpele utunkoronko pa. So we borefa wate mwandare munkoko muri turenze maulo tudoyo. Ni mwana chimete mukula munkoko. Kaina bwira mukula rapa baby. Ah, bazo. Okay ndio funya kwa shati. Mvumeko. Elo chibesha no. Furen, ka furen. Engera la. Ka furen. Elo nshinga mlesa pa nshimufile masumine fonde ofone nafona chira miye. Ngata mlefa mwikala fia bope. Musade. C'est simple fio mu. So ukona ala fecha shupa fio kulirarira fe ne konderirarira. Na kushupa ponebo. Ufire ashupa umuntu mahome. Uchimwana ke umuntu wanganda mahome. Uchimwana kashi. Mwande teresh pano. Ushana kuletera tukure konkanya pya maraundi. Nangu chikayo chirona ika. Imwe. Imwe kwisa. Na kama fe mukukana. Kama kesa bari banga bana 10. Uyo wana mbale veni. No bari mo muimya ni mo muimya. Nangu mo mumfa peni. Okay, ni woshita matebera. What is amatebera na ne ule mfa peni? Na ne mondo mfa peni kuli okonjimi fima saka fima cement kubomba kuli. Ula bomba ko. Tamrisa papa ni bazurunga tamrifa kumbe. Chala shupe cho tumaraundi utomrefu. Ubuna ngani ubo mune panga fe bazuru tamwaise kupanga tamwampeta. Ngamufukisa pano muiperesha. Nabo nani peresha ukulala pa bed yo ponchitire ne mwini. No tukukumia nyapa. Azul. Nina imwe chili shanganshi. Simple, fili simple. Mrefu pisana naye nerero ofuna abona ubushigu bwale. Mrefu pisana naye kwe. Bazuru demu wale mpapatira kunu. Kura kupepeka. Wai pepeke nko. Nayo yambo kupepeka. Ivo liurai fifi. Nebo kukupepeka pa kufwaya. Ure sama. Kana kuperefu mo niwe ukumpepeka. Efinde mpepeka kige mufili mwasumina. Ati? Ana nubu mle yasko tapale beshi. Mle chiringanye iliya chibazu. Ano bana ne muna buda. Andu buloyo. Niko enga kuno. Karibu niko enga kuno. Bakenye ne kindu. Thanks for watching Blue Yard Films. Subscribe on YouTube, like and follow us on Facebook. We post every Friday, and goodbye.